Wanyuma y'abatura okumara obwire buringwa barikwetenga ngu Kitagata Financial Services bahitaji eshara zabo zirugireho zakora wanyuma y'itaji eri okwigurwaho omu ruce y'ibanga. Icyombe kochi cyemerera foundation ya bank saving harabizo bank okuguza niyo kuguza zodalitemu ekigambo cyo kubanza you must save semerwa kuhango erizoba abo kureba ngo ba leta branch ya Kitagata bagito umwanya wo tebedino rutarwo kurabo mu ruyomwe ho ine muke cyo mutwaro cyawe rukitwara kongara hange cyo rizoba kurgati ninja yakiyeho. Umuhabuzi wa President Professor Ephraim Kamuntu n'uwakuriro kwigura hitaji eri. Kitagata Financial Services ehwerira abatura okurgomboro okurabira umuroni z'amagoba make hamwe n'ubuherezo bundi. Kubatu abantu twigura Kibanga branch eryandiye yongera hitaji ahamataji ga Kitagata kandi erya bitaji rya katanu. Abo bohereza bwite kuba burungi no kutwariza y'abantu no kubahereza products nka loan yo kuza ahero abroad loan, agriculture loan, emergency loan, business loan. Abarukurura sakweji bashabara abatura ba Kibanga okoreso buhereza bwa Kitagata Sako okwetungura. Mbwene minyetweji twine programs zinga za boda kwa batine mirimo ya office abakwenda kuzahera kuronde sente kana mnonga abokushomesa abana tubahereza loan, school fees loan, ngwe minyete base kushoma etunge skills. Twino hereza bwa FlexPay aho rukusisimu yawe ori ku bankinga aha account yawe ori kurabira Stanbic Bank. Ekindi twino hereza bwa MSACO nabwo ori kukozesa simu yawe ori ku depositinga direct account yawe ningo ori kubasa kuyihaho. Aba batire hempaka zo mpira gw'abishiki n'abashija kandi abasingire bahirwe mbuzi. Ndekera Kitagata I mean ya member Kitagata Sako ina mataji atano agaramu Kitagata Kasana Katenga Umurumtoma hamwe na Kibanga eherize kwigurwa. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.